رئیس دیارکی آزادی روجاوای کردستان دنباش بولتن آنوچان از اجوار پیشکش کم ده دستپیک دجی فرموستر نوچه. شاندک جسر کردایتی انجمن اجتماعی کردی لسوریه گشت هریما کردستانی و بریاره به سرک برزانی را بجوه. کنکیا سر به پیده و راگهاند گو پیده و گرتین سیاسی سر بسورن بردان و اوفیسین پارتین سیاسی جی و ورنه وکرین. دکتر عبدالحکیم بشار اندام پولیت بیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا گوت کو کنکی بشک جه پککیه. پیده راگهاند کو او آمادن به هر نرخکی به لگل رژیما اسد ریک بکوین. جارکادی سلاو ایرو شاندک جه دسته سروکاتی انکسی گهشت هریما کردستانی بریاره به سروک برزانی را بجوه. سروک انجمن خوجهی انجمن اجتماعی کردی لسوریه محسن طاهر ده لدوانکی جبو مالپر پارتیا دموکراتا کردستان سوریا راگهاند کو به وخوندن کا فرمی جهریما کردستان ایرو شاندک جه دسته سروکاتی انکسی ایرو لهولیریه و بریاره سروک مسعود برزانی را بجوه. طاهر دازانین کو ده کارنامه اجوینا انکسی به سروک را لسر داوین پیشاتین روشا سوریه روشا کردستان سوریه و سوریه با شاندا انکسی پیکته جه اندام دسته سروکاتی محمد اسماعیل عبدالصمد خلف برو و نعمت داوود فصلا یوسف و فیصل یوسف لگوری زانیارین آرکه بریامه که جی انکسی داخواز جوینه که لی سروک برزانی کربو و هاتنا شاندا انکسی ایرو جبو و جوینه و نوکه جوینه که بلزه. پیاده بریاره وکنا اوفیسین پارتین سیاسیین به مولت آویل کردستان سوریه درخست کمیتا بناوی کنگره اجتماعی کردستانی کنکیجی آماجه بوی که کرب و گوت جی اوی گرتین سیاسی جه زندان پیاده سربست برده. پیاده بریاره وکنا اوفیسین پارتین سیاسیین به مولت آویل کردستان سوریه درخست. سروکاتی هفبش یا کمیتا کاروبارین پارتین سیاسی ده تفدمیده. داخویان یک درباره وکرنا اوفیسین پارتین سیاسیین به مولت لکردستان سوریه بلاف کر. داخویانیا پیده ده کوناوی بریاره یکی لخوگرتیه هاتیه. کوش بو پرجواندین نشتمانی وک اره کرنه که جه انسیاتیوا کنگره نشتمانی کردستان کنکره و دا کو روش و سقایک بول دوانه که کردی یک بونا حلوستان نشتمانی درباره همی پرسگریکان. سروکاتیه هفباش یا کمیتا کاروبارین پارتین سیاسی سی بریار آنینه در. یکم ریل بر پارتین سیاسیین به مولت دریو بریا خوصر یا پیده ده و به داکو اوفیسین خو وکن. دوام آلین پیوندیدار دوی پابندیه به ناواروکا بریاری بکن. سیم بریار دهمی علاوین راگاندنه ده ده بلاف کرن جداما بلاف کرنا وی بریاری کو ایرو ده 5 ماهایکی 2019 ده لعمود هاتیه درخستن جیب جید به. هر دوی درباره ده عبدالکریم عمر سروک دسته پیوندین در و ده تفدما سر به پیده و ایرو شمیه تکس کر کو پارتین سیاسی ین کو مولد جه تفدمی ورنگرتنا ایدی دکارن اوفیسین خو وکن. کمیته بناوی کنگره اجتماعی کردستانی کنکجی آماجه بویه که کرو گوت او گرتین سیاسی جی جزندان پیده سر بس برده. لگوری هنجه داران جه قامشلو افگاف پشتی لرخصنا کمیته کو ناوی کمیته کنگره اجتماعی کردستانی کنکر خوکریه جو کنگره گیرا لقامشلو روژا پنشما بوری هاتیه. گوجه در نخوجهی نزی پیده لسر زار عمر گوتن کو کنکه لگر انجمانا جیبجی کار یا تفدمه لسر سربسپردانا همی گرتین سیاسی جی لحف هاتنه به کودم وره دست نشان کرن. انجمانا اجتماعی کرد لسوریه و پارتین وی جبر کو دبینن کوری و بریا پیده نفرمیه تو اعتراف پیناکن مولتا پیده در نخستبون. اوفیسین وان تفهات بون گرتن و شوطاندن و گلک سرکرده و آلی گرین انجمانان اجتماعی کرد لسوریه تان هات زندانین پیده دنه. لگوری و خوندنا کنکه ده او گرتیش آلی پیده و سربس ورن مردان. همی اوفیسین پارتین کومولت جه پیده ورنگرتنا ده وبن. لی تانها انا کسی تو داخویانید سروی بریارا پیده و داخویانیا کنکه بلاف نکریه. هجمارک مزنج سیاست مدار شروعکارین سیاسی چالکوانین کردستان سوریه دبیجن کو دوسین سربسپردان همی گرتیان به شرط و مرج و گرالشکر روش اگر جیب بن تنوی دمه انجمن اجتماعی کردی لسوریه انا کسی و تفدم تکارن لسر یک ماسه و دمه رونن و
روپلک نو بو پاراستنا برجواندی و مافی کردان لکردستان سوریه وکن. پولیتبیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا گوتارک درباری کنکی بلاف کرد تیدا گوت کو کنکی بشک جه پککیه. اندام پولیتبیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دکتر عبدالحکیم بشار رخنا لکنکی و کسی کو بریارا وکرنا نویزگاهین پارتیین سیاسی و سربسبردانا گرتین دزیندانان ده دایک کرد. د ګوتارک خود کو دو هاته بلاف کردن دکتر عبدالحکیم بشار اندام پولیتبیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا راگهاند که حوالی کفن درمانساز عبدالکریم عمر د کنگرک روشنامه‌وانی در راگهاند که کنکه بشک جپکه سوزا وکرنا نویزگاهین پارتیین سیاسی دراوانده یین نمولتگری و سربسبردانا گرتین سیاسی دا نافوری بحثا کسایتی عمر دکه و ها دبیجه دما د قوناغ خوندنی ده د زانیگاه شامی ده بو کلیجا پزشکی دخواند و عمر د کلیجا درمانسازی ده بو او یک جه اندام پارتیا دموکراتا کردی لسوری الپارتی بو و دوی دمه ده عبدالکریم عمر ده یک گرتنا گل ده بو که پیوندین باش نافبر هر دو آلیان ده هبو لی اول سر پارتیا خوما و تفلی تو پارتیین ده نبو بتن ناو پارتی هاتا گوهرتن مبس پارتیا دموکراتا کردستان سوریا پدکسیه. بشار دریجاهی به گوتارا خود تینو دبیجه دیاره برز عبدالکریم چالاکتره پشتی پارتیا یا گرتنا گل نزیکی پارتیا یکیتیا کردی لسوریه بو پشتره بدمکی بو آلیگر پارتیا نصرالدین ابراهیم هروا پشتیوه بدمکی بو آلیگر پارتیا حمید حج درویش و دوی ریاره تفلی هفبندیه بو و بو اندامکی دسته بلند یا هفبندیه پشتره بو آلیگر پارتیا چپ یا برز صالح گدو و پشتی وی که خواج سرکردین پارتیا پدا کسی را نزدیک کرد و بو اندامک جه امینداری گشتی یا انجمن نشتیمانی یا کردی لسوریه و جه انجمن نشتیمانی یا کرد در باسی ناوا تف دمی بو و پشت را خواج بو کنکه و گو هست. دداوی گوتارا خدا دکتر عبدالحکیم بشار اندام پولیتبیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا پدا کسی پرسا گره عبدالکریم عمر یا بی دکو بیجه گلو عمر او دکی جان ستاتیونه ده جه خواه بگره. نوری بریمو سروک نونراتی هولیره یا انجمن نشتیمانی کردی لسوریه گوتارک لسر مالپر آرک نیوز بلاف کریه تیده بحثا پیشاتین داوی و بن پیکرنین پیده در حق دوزاگلی کرده کریه. سروک نونراتی هولیره یا انجمن نشتیمانی کردی لسوریه نوری بریمو گوتارک لجیر نافنشانا چما پید دکونی رژیم ده دمینه بلاف کریه. د گوتارا سروک نونراتی هولیره یا کو دوه لسر مالپر آرک نیوز ده هاتیه بلاف کرن پشتی پیروزباهی سری سالا نو دبیجه. دوان گوهرترین سیاسی ده کو کردستان سوریه دخه او ده یک تنگ ده نرین و کلان کردی هجمارک پرز دکه. گلو چما پید بردوام دکونی رژیم بعض ده دمینه. و کار لسر سپاندن میجیا هیزی و لشکر کرنا روشا کردان و از ازیا دقادا کردی ده دکه. و روشه برف انجام مکتاری ین کو به دست ولاتین داگیرکاری نجی کردستان راتین نخش کرنده به. نافبوری هروها دبیجه کو پید خواج رکفتن و برجواندین اقلیمی برلنگ دکه و کار جبو روبروبونه که دردان جه ترکیه را دکه و بانک جبو نرینا معامره و پرنسیپا کو دبیجه راست وان پفچون دردان و عفرین جدست دان و خلکی وی کوچبر کرن لیوان شر بدست خست. هروان راگاهندنا آمده باشی و لشکر کرنا جوانان و ششتنا میجین وان و برنا وان جانین بیابانان و رجاندنا خوینا کرو کچان کتو برجواندین وان دشار دا تو نبون جبلی دجمانتیا جیرانین کردان. نوری بریما سروک نونراتیا انجمن نشتیمانی یا کردی لسوریه هر وها بردوام د پرسین خود دکه و رادگهینه چما پید لسر نظام کرنا و لشکر کرنا کلانا کردی و گرینا لسر یک ریزیا نافمالا کردی و لدارخستنا جوین و کنگراین بتنه جبو علیگرین خواه دا کو ارمانجین خواه به بهانه یک ریزیه ببسری دکه و دج کرداتی برد ده جبو هن آلین اقلیمی رازی بکه و سپاندنا ناوین خیانت سر هر آلیه که لدجی وان و نل گوری وان به طایبات آلیین کردی رادوسته او آلیین کو پروژه نتویه کردی هل دگره و لسر ریچ و شوپا ریبازا برزانی نمر لپیشی وان انجمن نشتیمانی کردی لسوریه انکسی و پارتیا دموکراتا کردستان سوریه پدکسی رادوسته. سرکرده کی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا دبیجه هر ریکفتنک لگر پیده و ریخسنین وی مینا ریخسنان ها بناوی کنکی دوی لسر بنگهکا نتوی نشتیمانی با. اندام کمیته ناوندی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا پدکسی علی مسلم درباره و خوندنا کنگرا نشتیمانی کردستانی پیده جار کیره دازانین کوچه ریکفتنش بو یک ریزیان اموالا کردی دگل پیده و دزگهن وی ورکرن دویل سر بنگهنه نتوین اجتماعی بهز به. سرکرده پارتیه دازانین کو دوی انجمن اجتماعی کردی لسوریه انکسی لسر وان بنگهان دگل ریخستنا بناوی کنکی لحوکه او جی
وەگەرا پێشمەرگەیەن ڕۆژ بێ شەرت و مەرج و بەڵاوبوونەوان لە هەموو ناوچەیەن کوردستانە سووریێ هەروەها داڕشتنە پرۆژەیەکی سیاسی تەمام کۆ مافên siyasî yên miletê Kurd li Sûriyê bi werdî diyar û awayekî têkilî bi pêkhاتeyên din yê miletê Sûriyê re bike. Elî Muslim got ku divê aliyekî navdewletî netewên yekgirtî mîna garantiyekê ji bo vê rêkeftinê hebe. Herwiha pêdê bi temamî têkiliyên xwe bi rejima Sûriyê re bibira û daxwaza lêborînê ji miletê Kurd bike. Piştî wan hemû kiryar û binpêkirinan ku derheqê miletê Kurd kiriye. Serkirdeyê Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Elî Muslim got jî divê stratejiyeke ji bo navegera penaberan weredanîn û desthilat û dabeşkirina serwet û samanên welat bi awayekî wek hevî be. Rêxistina bi navê Kongreya Niştimaniya Kurdistanê kenekê ya ser bi pêdê ve berî çend rojan ve xwendinek belav kirbû. Daxwaz ji aliyên Kurdî li Kurdistana Sûriyê kirbû da ku bi hevreyek rêziya navmala Kurdî biparêzin û li pêş gefên Tirkiye û her metirsiyekê rawestin. Hîn bi dahan girtiyên siyasî û yên nerînê de zindanên PYD de ne çarên vîsa wan nehatiye naskirin. PYD rij de li ser neeşkerekirina çarên vîsa wan. Ji wan jî ark navê heşt girtiyan belge dike, divê raportê de em ê navê wan ji were pêşkêş bikin. Tevî borîna bihtirî heft salan li ser destpêkirina şûreşa Sûriyê û guhertinên berdewam li ser Sûriyê bi giştî û navçeyên Rojavayê Kurdistanê bi taybetî û rewş û delîveyên teng û metirsî û gefên li ser Rojavayê Kurdistanê lê hîn bi dihan girtiyên siyasî û yên nerînê di zindanên PYD de newçara nivîsa wan nehatiye naskirin û PYD rij de li ser neeşkerekirina çarenivîsa wan. Ji wan ark navê heşt girtiyan belge dike ew jî ev in. Behzad Dursun endamê Polîtbîroya Partiya Demokrata Kurdistana Sûriyê ya ku di 24 Cutmeha 2012 de li gel çalakvan Nîdal Osman li gundewarê Dêrikê hatiye revandin. Parêzer İdris Elo endamê rêxistina Efrînê ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya roja 8 mijdara 2011 li Efrînê hatiye revandin. Mihemed Sîdû endamê rêxistina Efrînê ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya roja 5 mijdara 2011 li Efrînê hatiye revandin. Fuad İbrahim endamê xwecihîya Dêrikê ya Encumena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê roja 24 Adara 2017 li gundewarê Dêrikê hatiye revandin. Çalakvan Emîr Hamid endamê rêxistina Sûz ya ciwanên Kurd roja 11 Çilêya 2014 li Dêrbêsiyê hatiye revandin. Cemîl Umar Ebu Adil roja 13 Tîrmeha 2012 li Qamişlo hatiye revandin. Ahmed Sîdû endamê rêxistina Efrînê ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya roja 9 Cutmeha 2013 li taxa Şêx Meqsûd ya Helebê hatiye revandin. Rojnamavan û nivîskar Ehmed Sûfî roja 22 Cutmeha 2018 li Dêrikê hatiye revandin. Hemû girtiyên navborî jî ji aliyê PYD ve hatine revandin û hîn çarenivîsa wan nediyar e. Belê temaşewanên hêja li ser hatina şandek ji desteya serokatiya Enekesê ji bo Herêma Kurdistanê niha jî li stûdyarkê mêvandariya Nawaf Reşîd endamên nûneratiya Herêma Kurdistanê Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê me mêvandariya tekirî mamoste dema te baş be tu bi xêr hatî. Mamoste di destpêkê de ermanca hatina vê şandê bo Herêma Kurdistanê çi ye çi girêdana wê bi serbestberdana girtiyan heye her wiha vekirina ofîsan li Rojavayê Kurdistanê. Bizim baya tiştekî normale yani tiştekî bûye weke rêçekî her demekî û demekî serokatiya Encumena Niştimanî Kurdî tê Herêma Kurdistanê dîtina dike baş Partiyên Kurdistanê û serserê wan jî vê neqlê Cenabê Serok wê bibînî û guftogû û diyalog û pirs û wê wî warê got pêşeroja Sûrî îro roj tê diyarkirin pêşeroja Sûrî baş guftogû dibe baş diyalog dibe li ser mêza koma navdewletî îro roj şanda guftogûyê li Riyadê ye gelek tiştê dîhanan wê hemû ev tiştana hemû giştî wê bi Cenabê Serok re bên guftogû diyalog kir. Başa mamoste kenekê jî behsa destpêşxeriyek kiriye. Destpêşxeriyek ragihandiye wek nêzîkbûnekê di navbera we weke Enekesê û navbera PYD de. Yani hûn çi dibêjin derbarê vê yekê de? Kenekê wek di raporê te gelek biradera jî da
شاغەکە بەشەکە بەشێ پەکەکە و بەریار نەژبا کەنەکە ناڤە بەریار نەئاکەنەکە تشتێ دەبێش بۆ یەکرێزیە دەمەکە درێژ ئەنجومەنە نیشتیمانی کوردی دۆزا یەکرێزیە دەکرد و هەگەر یەکرێزی و ئارمانجی پەیەدە و پەکەکە یەکرێزی بە ئانها ملەتێ مێ کوردوێ نەگها باێ ئاستێ لە کوردستانە سووریا ئانها ملەتێ مە بووی کێمنەتە و خۆرتێمە و گەنجێمە نەمانە سەر عەردێ و خەڵکێمە پرانیا خەڵکێ بیانی بوونە دەڤەرە کوردستانە سووریادە ئانها راپۆرتاتە تەداخویانی کردن خەڵکێ سەرگۆن چوونە بەرز بەهزات فوئاد برادرین لە عەفرینێ جەمیل براهیم وەک سەرکردەیەکی بوو وەک کەسێکی خویانی بوو هاتن نیڤێ شارعێدا وی ڕەڤاندن و برن کەس نزانێ حتا ئانها سەرگۆنە ئەوانە هەمە کریارێ پەیەدەی خراپ لەسەر عەردا خاکە کوردستانە سووریا کردنە ئیرۆ ڕۆژ دوێ دەمێدە بەحسا تشتن وها دەکردن بۆ یەکرێزی شخوا هەر وەختیژی پێویستیاوێ هەیە و گرنگیاوێ هەیە و گەرەکە ئەم بیەک بن لێبەلێ هەنێکی بڕاستیژی نەباوەری چێبوویە نەباوەری چێبوویە لەسەر گۆسەی ڕێکەفتن هەبوون سەرۆکاتیە و چاودێریە جەنابێ سەرۆکدە و تجاریژی کەسێک نکارێ جێ جەنابێ سەرۆک بکرێ نە بە هزراخۆ و نە بە قیمەتێ خۆ و نە بە قەدر و ڕێزاخوا نکارێ بگرێ و حتا ئانها سەر گوسێ ڕێکەفتنژی چێبوون نکاری بوو و پەکەکە و پەیەدا ئەو بوو ئاگۆ تجاری ئەو ڕێکەفتن جیبجی نەدکردن و جیبجی نەبوویە ئانهاوێ کەنەکە چ بکێ گۆ هەلوەستاوێ هەلوەستا پەکەکەیە و بریاراوێژیش با پەکەکەیە و نکارێ تشتێکی دوگاواژێ ڕادێ گۆپەکەکە ژێر نەبێژێ سینیالانە دێت باشە مامۆستا هات بەحسا ڕێکەفتناتکە بەریان هاژی چەند ڕێکەفتن دناوبەرە ڕێکەفتن هاتن دانین لێ پێدێ پابندی پێ نەکرد وەک هەولێریەک و هەولێردۆ و ڕێکەفتنا دهۆکێژ یعنی ددەمان هادە چما ددەمان هادە يعني داخوازا یەکرێزیە ناومالە کوردی دکن پێدێ ددەمان هادە مخابن ئەم ناخوازن تێکەفن دیوارش خوارە هەر وەختیدا یەکرێزی پێویستیاوێ هەیە دەما فەرەییە دەما فەرەهیە بهتر پێویستیا ملەتێمە بڕێکەفتنە هەبوو ئەو وەختی ئەوا گوتە ئانی زمان هەولێریەک و هەولێر دۆ و دهۆکێ دوی کاتێک و کۆبانێت بن مەترسیە دەبوو ئانها ئیرۆ ڕۆژ مەترسی گەلکی مەزن هەیە و مەترسیا مەزن بهتر ئەستەنگی پەیەدێش بۆ پەیەدە و پەکەکە ji bedê van tiştê hanê bibêjin asê herî sereke bi hanê dewletê derdora Sûriya bibirin têkiliyê xweşbekeke bibirin û bibêjin xwe nav û nîşan bikin wek pêyede Partî Kurdî Sûrî û hemû kiryarê xwe karibê lêvegerekî bike karibê hebseya berdê karibê wek anha ev tiştê biryarê derxistine jiyana siyasî قەدەخە بوو دەمەکە درێژدا قەدەخە بوو ئەنها ڕسمێک ژرسمێ مخابن بەرەگا ئەنجومەنە نیشتیمانی کوردی دەرکەت پێشاوی هەموو سووتان دیە و شەوتان دیە و خراپە چژانە کەسێ ددەمان هادە تێخواستن یعنی گەرەکە چ بکێ ددەمان هادە ئێمە وەک ئەنجومەنە نیشتیمانی کوردی ئەم گشتنە ئاستەک نەباوەریە و ئەم نکارن نەدبن ئشرافەک و چاودێریک کەسن بەهێز ئەم نکارن تو باوەریە مە بپەیەدە دەتونە و ئارمانجا خۆستەکە سەرەکەش پێدە تێکلیە خۆشبەکەکە برنج بۆ مەترسی کێم ببێ سەر کوردستانە سووریا بۆ ئێریش کێم ببن سەر کوردستانە سووریاش بۆ بەهانە بێن بڕین ئەوە ئاسەرەکەیە ئادنی ڤەگەرێ پرۆژانەتەوی کوردستانی سەر ئەvێک و ئەم نەشەرت و مەرجن ئەvێک و خۆشکردنێ سەر گۆ ئەزانم یعنی هەگەر کاری بوو دۆهنا پێر
چەند ڕۆژێ دی عەبدڕەحمان ئاپۆ بەردن بەسکاری بوون عەبدڕەحمان ئاپۆ تەندروستیاوی لێ بزیڤرینن دەکەت حەبسێ دە ئیرۆ ڕۆژ شەکر پێرە تەندروستە شەکر پێرە ئیرۆژە دەخت پێرە کارن لێڤەگەرین کارن خوینا ساغیتیا ئاراس بەنگۆ لێڤەگەرینن دایکاوی و کەچاوی و ژنکاوی ڤەگەرینن کارن عەلیە ڕەندێ ژناوی و زاروی ڤەگەرین ئەف قاس خراپیە گۆکردنە سەر عەردێ ئیرۆ ڕۆژ داوا یەکرێزیەتکن براستی نەباوەری گەلکی مەزن چێبوویە وێ ئەمێ نکاربن ئەلا بۆ هەنەکی کاربن ئەف سیاسەتا خۆیە تەکئالی و یەکڕەنگی و یەک زمانی و حەبس و زندان و دکتاتۆریەت و شمولیەت ئەف قاچ شتێهانی ژێ بگەرن و ڤەگەرن پرۆشانەتەوەی کوردستانی ji bo wê hemû çeşit emkarin ve çaxêl ser wê erdiyê emkarin her çeşitî hevdû bikin dibin demanatên diwelî çavdêriyên dewletan. تدبێژێ ئەگەر هەیە پێدێژ وا کریارە vegere وا کریارê hovane berdê û yekrêzî navbera mala Kurdî de çê bibe mamoste? Heger rast bê gerek vegere heger nerast bê ji xwe wê diyar bibe wê çaxêt giftogoyê de wê yanî bibe bes eva got her wextî têkevê astengê de wek dihokê ez ê karim bibêjim dihok wexta ket astengiyê de hat dihok zûtirîn wext hat me jî bawer kir ji bo Yekrêziya Kurdistanê her çeşit nema şert û merc dimînê mixabin paş ji wê naxilas biket vegeriyê vegeriyal tekaliya xwe vegeriyal hebs û zindanê xwe û vegeriyal girtina xwe û fişarê xwe li ser millet û dorpêçkirina Kurdistana Sûriya serê sedî heştê ji destê wan hatiye û feqîrî û jariya milletê me li Kurdistana Sûriya li pay kiryarê wanî xerab e. Mamoste eger rêkeftin navbera we wek enekesî û pêdê de çê be yani eger heye ev metirsî li ser Rojavayê Kurdistanê kêm bibe? Ez bêjim wexta got ser bingehek rastî bê Belê. Sedî not gerek nemîne heger bimîne jî wê bi lewazek kêm bê wê bi lewazek zeîf bê wê nikaribin îro roj wextê got yek ji wan tiştê got îro roj bihanê wan dibêjin PYD PKK'ye metirsiye li ser sînorê me çêdike wextê Yekrêzî bibêje ez Partî Kurdî Sûrî me û rêkeftinê Encûmena Niştîmanî Kurdî bibe û bibe hewbeşîk rêveberîk hewbeş wê ekîd metirsî kêm bibin heger kêm nebin wê lewaz bê helwesta wê wê nikaribe tiştekî dî bike bin fişar û dixta komana dewletî. Başa bi awayekî fermî kenekê daxwaz rokiriya hûn werin bi PKK re an PYD re yanî rêkeftin navbera we de çê be bi awayekî fermî tişteka resmî heye? Fermî ser ragihandinê ye hinek kes rêkirine dixwazin wesatetekî bikin bes ême me nebawere yek di aynî wextê de di aynî wextê de xesm û hekem bê tu devera çênebûye tu dinyaya çênebûye ew beşek ji beşê PKK û destê wan digirtin û fişar û dexta got ser milletê me bûye li Kurdistana Sûriya îro roj bûne navber hinekî negelkî ciyê xwe digirê Başa peyedê jî niha behsa vekirina ofîsat dike û serbestberdana girtiyan dike yanî ji ber vekirina ofîsan hûnî çi bikin di deman hade? ما اوفيس حقيقي طبيعيه بوشي هاتيه قرتن قالك انا خلق دعوه تعويض وعطل وضررها خمكن جبوتش افكاري هاني كرنا حتى انا ما امتيازك ونت خلاتك ددي ابايا حقيقي ما فكي طبيعيه ما فقي سروشتيه خلكي ما هاتبوستاندن خلكي ما فقري اللي فقرك خربكي بس ابنا نت شرط مرجع انا ارضيك تشيد بي حبكي باوري حبكي هيفيه ملتي ما بن باشا بس نشرط مرجع جو ام تري كفتنا بهفر بكن وام كاربن تشتكيش بو ملتي خو يكريزي بكن يكريزي نباوري ام جهان نباوري كي دفي دوباره دكن وتكز دكن دفي شعب ديريك وشرافك وجرانتيك دولتي هبي حتى قوام كاربن بهفرة تشتكي gelek spas Nawaf Reşîd endamên nûneratiya Herêma Kurdistanê Encûmena Niştimaniya Kurdî li Sûriyê di mêvanê arkê bûî zor spas. Li bajarê Bonyê Almanya çalakiyek ji bo derbasbûna hêzên pêşmergeyê roj ji bo Rojavayê Kurdistanê hat lêdarxistin ku ew çalakî li pêş navenda netewên yekirtî bû.
لجیر سلوگانا جعفرینê tadêrîkê belê ji bo derbasbûna hêzên pêşmergeyên roj ji bo herêmên Kurdistana Sûriyê bi dihan ji revenda Kurdî li Almanya piştgiriya xwe ji derbasbûna hêzên pêşmerge ji bo xaka Kurdistana Sûriyê nîşandan. Du li bajarê Bonêyê Almanya li pêş bargeha netewên yekgirtî tevî rewşa bayê ya xerab bi dihan ji welatiyên Kurd beşdarî dimangirtina li pêş bargeha netewên yekgirtî kirin û banga xwe gihandin netewên yekgirtî. Her divê derbarê de Serokê Encûmena Efrînê ya Sivîl li derve İbrahîm Korê ji Arkerê ragihand. Ku divê çalakiyê de namaya nivîskî ku ji 4 zemanan pêk dihat radestê berpirsê netewên yekgirtî kirin û ji aliyê xwe wî berpirsî soza radestkirina wê namayê ji bo navenda netewên yekgirtî li New Yorkê kir. Kurê ji serbar kir ku tevî rewşa bayê ya xerab lê çalakî bi serkeftî binav kir ji ber ku yekemîn çalakî ji bo derbasbûna hêzên pêşmergeyên roj ji bo Kurdistana Sûriyê tê darxistin û te kes kir ku ew dê bi çalakiyên din rabin. Da ku banga derbasbûna hêzên pêşmerge ji bo Rojavayê Kurdistanê bikin. Encûmena Efrînê ya Sivîl li derve di daxuyîniyeke fermî de bang li revenda Kurdî û partiyên siyasî kiribû da ku beşdarî di mangirtinekê de li pêş navenda netewên yekgirtî bikin ku ew çalakî ji destpêka damizrandina hêzên pêşmergeyên roj yekemîn çalakî banga derbasbûna hêzên pêşmerge ji bo Kurdistana Sûriyê dikin. Berpirsê pê deragihand ku ew amade ne bi her nirxekî be li gel rejîma Esed rêk bikevin. Tevî ku wê Amerîka ji wê rêkeftinê nerazî be. Berpirsekî PYD dohîniyê rêkefta çarê heyvayekê 2019 ragihand ku ew hêvî dikin ku Rûsyê navbênkariyekê bike ji bo ku ew û rejîmê bigihên rêkeftinekê û te kes kir ku ew amade ne bi hemû nirxekî li gel rejîma Esed rêk bikevin. Bedranç ya Kurd rawêjkarê rêveberiyê PYD li Rojavayê Kurdistanê ji ajansa Reuters ya nûçeyan re eşkere kiribû ku rêveberiya PYD çavê wê li destê Rûsyayê ji bo ku rejîmê razî bike ku li gel wan rêk bikeve. Çiya Kurd amaje bi wê yekê jî kiribû ku wan nexşeriyeke pêşkêşî berpirsên Rûsyê kiriye û çavariya bersiva rejîmê ne ji bo ku li ser mingeha wê nexşeriyê rêk bikevin û rêkeftinekê imze bikin. Wî berpirsê PYD amaje jî kiribû wê yekê ku ew nexşerê hatiye danîn ji bo razîkirina rejîmê ku sînorên Rojavayê Kurdistanê ji êrişên Tirkiye biparêze. Her wiha rêkeftinekê bibînin ku yekîtiya desthilatê li Sûriyê û dabeşkirina dahat û destkeftan di navbera Bakur û Rojhilatê Sûriyê de dabîn bike. Berpirsê PYD her wiha ragihand ku ew amade ne bi her nirxekî be li gel rejîma Esed rêk bikevin tevî ku Amerîka ji wê rêkeftinê wê nerazî be. Ji derekê jê Rojavayê Kurdistanê jê malpera Bas News re eşkere kir ku şanda Mesedê ku seredana Moskow Dîmeşq kirî di civînan de li gel berpirsyarên Rûsya û rejîma Esed ne gihîştine tú derencamekê bi tenê ferman pê hatine kirin. Piştî derbasbûna çend rojan ji encamdana civînan navaroka civînên berpirsiyarên Mesed û Rûsya hatine eşkerekirin. Ji derekî jê Rojavayê Kurdistanê ji malpera Bas News re eşkere kir ku şanda Mesedê ku serdana Moskow Dîmeşq kirî. Di civînan de li gel berpirsiyarên Rûsya û rejîma Esed negihiştine tú derencamekê û bi tenê ferman wan hatine kirin. Her wiha jê derê ku nexwest navê xwe eşkere bike got ku di civînan de teveya daxwazên Mesedê ji aliyê berpirsiyarên Rûsya û rejîma Esed ve hatine redkirin û berpirsiyarên Rûsî tú bersivên erênî nedan. Ji derê got jî ku ji ber hestiyarbûna rewşê berpirsiyarên Rûsî daxwaz ji Mesed kir ku teveya çekên xwe radestê rejîma Esed bike û hemahengiyê li gel rejîma Esed bike û li hember de rejîma Esed wê wan biparêzê wan ji nav nabe. Her wiha jê derê got ku Hesede jî daxwaz ji rejîma Esed kir ku çekdarên xwe li ser sînorên navbera Rojavayê Kurdistanê û Tirkiye de belav bike. Lê ew daxwaz ji aliyê Amerîka ve hate redkirin û Amerîka razîbûn li ser nîşan nedaye. Ji derê jê bas re te kes kir ku eger Tirkiye êrişî Rojavayê Kurdistanê bike û operasyona Rojhilatê Çemeferatê encam bide. PYD baskê PKK li Sûriyê wê hêzên xwe yên şerker berevşingalê ve vekişîne û berevaniyê diber Rojavayê Kurdistanê de nake. Wezareta Derveya Tirkiye nerazîbûna xwe li dijî gotarên Wezîrê Derveyê Amerîka derbarî hêzên Tirkiye li Sûriyê nîşan da. Wezareta Derveya Tirkiye di daxuyaniyekê de got em gotarên Wezîrê Derveyê Amerîka derbarî hêzên welatê me lê krêza Sûriyê de bi hemû awayî redid dikin. Ji ber ku bombiyo em kuştina Kurdên Sûriyê tometbar kirin. Lê em şerê pêkhateyekî li Sûriyê nakin tekezî li ser yekgirtina xaka Sûriyê dikin. Tenê em şerê YPG û PYD li navçeyên Kurdî li Sûriyê dikin.
وزارتا ترکیه دازانین کو او د بردوام پاراستنا مافین کردین سوریه لبرچاو بگرن و شخوا ترکی جه دسپیکا شورشا سوریه ده به هزاران کردین سوریه هم بیس کرنه و شرین وان نه به کرد سوریه ریه لی شری وان به پککی و یه پکی ریه. راگاندنا وزیر دفاع امریکا مایک پومپیو درباری ترسا واشنطن جه کشنا کردان د پروسه لشکری اگر هاتی لسر روجاوای کردستان روج حالات فرات ترکیه تورکر بردفک وزارت دفاع ترکیه دوی درباری گوت کو زانیارین پومپیو هرکیمن. راگهاندنا وزیر دروی امریکا مایک پومپیو درباری ترسا واشنطن جه کشتنا کردان د پروسه لشکری اگر هاتی لسر روجاوای کردستان جالی ترکیه و تورکر و بردفک وزارت درویا ترکیه دوی درباره دا گوت کوزانیاری پومپیو کیمن. پنجشنبه بابورید هفدیتنکی ده لگل مالپرا نیوز ماکس یانو چیان یا امریکای پومپیو گوتو بو کو گرنگی جبو گرنتیا ویکیه کو ترک کردان نکوژن و کیمینین اولی لسوریه بین پاراستن کو او یک هینج ارک امریکایه. درباری ویراکاندنا پومپیو همه اقصوی بردفک بناوی وزارت درویا ترکیه ده اینیه گوت کو یکسانی چکدارن یپگه لگل کردان بگشتی واته یا کیماسیه که ده زانیارین پومپیو ده. اقصوی ده بردوامی گوتنا خوده گوت کو ترکیه بویر خستنا تروری رازی نا بوکو هفبشک دجناف برنا داعشه ده و تکسکر کو ولاتوی و یک شرمزار دکه و تکسکر کو ترکیه بردوام بد دابین کرنا پاراستنه که دش بو کردان لسوریه. اقصوی تکسکر کو او به هر آوایا کی رازی نابن لسرتک برنا وینه یا شر تروری بپسنده ناوی به شرکی دجی همو ملت سوریه جوانجی ملت کرد. هن برپرسین امریکا گوتن کو اگر هيا هیزنوان لسوریه بمینین تاج نافبرناری خسنا تروریستی یا داعش و تکسکرن کو واشنطن تو خشته اکادمی دانانیاج بو وکشنا هیزنخوا جه سوریه تانها. هن برپرسین امریکا گوتن کو اگر هيا هیزنوان لسوریه بمینین تاج نافبرناری خسنا تروریستی داعش و تکسکرن کو واشنطن تو خشته اکادمی دانانیاج بو وکشنا هیزنخوا جه سوریه تانها. برپرسکی پل بلند وزارت دروی امریکا ده اینی دیار کر کنبونا خشته که جه دما وکشان هیزن امریکا را جه سوریه که هجماراوان 2000 لشکرن نای واته معناوان تا دمکه به دست نیشان. همان برپرسی حول ددا دگوتنن خوده جبو روزنامه‌وانان که ترسی جوگر داعش جاره کدیش بوان دورین که جه هاتیه درخستن نهیله. همان برپرسی که نخواست ناویوی وره اشکره کرن گوت کوان تو خشته کنی نجبو دما وکشان هیزن امریکا جه سوریه و او یک وی با آوائه کی بکرن کوه او هفپیمانن خواه بردوام بند دخستن افشار ده لسر داعش و تو والاهیه جه تروریستان را نهیلن. هن برپرسن امریکا تکس کرن جه آجانس رویترز را که وکشان امریکا جه سوریه اگر هیا چند حیوان درش بکه کو او یک رید داج ارمانج کرنا رخستنا تروریستی یا داعش به چند ایریشن دی کو داویه لوی رخستنه بینه لسوریه. لیبر پرسکی پلا بلند ریوبریه دا کو لگل جون بولتون راوشکار کشکا سپیش بو اولهی نتاوی دمینه ده گراوی دا جبورو شلاتاناوین گود کو سروک امریکا دونالد ترامپ تکزی جه سرکرده لشکری ین ولات خواه لسوریه ورگرتنه کو او دکارن وی ارکی ده چند هفتیان دا بجهبینن او جی جناف برنکه بداویه جه تروریستن داعش را لسوریه. مالپرا سپوتنیک یا نوچیان لسرزاری برپرسیاری که پل بلند وزارت دروی امریکا راگهاند امریکا نخوازه بو دمکا درش ده سوریه ده بمینه تو دمکی دست نیشان کری جبو وکشان هیزن امریکی جه سوریه نهاتیه دست نیشان کرن. برپرسیارێکی ئەمریکی ئاشکارە کرد و ئەمریکا تو دەمەکە دەست نیشانکریش بۆی بەخشانە هێزن خۆش سووریە دیار نەکریە و توپلان ژ بۆی ئاسانکردنا چوونە هێزن عەربی بۆ سووریە دەدەمان هەدا دە استراتیژیەتە ئەمریکا دەنینن. مالپەرا سپۆتنیک یانوچیان لە سەرزارێ بەرپرسیارێکی پلە بلندێ وەزارەتە دەروێ ئەمریکا ڕاگەاند ئەمریکا ناخوازێ بۆ دەمەکە درێژ دە سووریەدا بمینێ و تو دەمەکی دەست نیشانکری ژیش بۆی بەخشانە هێزن خوا ژە سووریێ دەست نیشان نەکریە. وی برپرسیار پلا بلند وزارت دروی امریکا بریکو مایک پومپیو وزیر دروی امریکا دست به گشتکی با چند ولاتی روجهالات نوین بکی راگهاند که مبز بریار دونالد ترامپ اوه که امریکا ددم نهاده کاری پلان جبوی وکشان هیزن امریکا جسوریه دا برج نک وکشان
بەریا چەند ڕۆژان ئاڵاوێن ڕاگەاندنیان عەربی ڕاگەاندن و ئەمریکا داخواز ژە عێراقی کردیە و ئارتێشە عێراقی دەرباسی ناوەخاکە سووریە ببێ دەمەکوێزێن ئەمریکی ژە سووریە ڤەکشن هەرگرێدای ببێ بابەتێ ڤەژە دەرەکی بەرپرسیار ژە ئەمریکا گوت و ڕێبەبەریا دۆناڵد ترامپ بژاردەیە دەرباسبوونە هێزن عەربیش بۆی سووریە گوتوبێژ دەکێ و ژە بۆی vê چەندەی ئیدارەیە ترامپ دەدەما نەهادا هەوڵە ڕازیکردنا سعودیە دەدێ و ژێدەرن تایبەت ژێ CNN ڕە ئاشکەرەکردن و ئەنجومەنە نەتەویە ئەمریکا بژاردەیە ڕازیکردنا سعودیە لە پێشیا تەوایە بژاردەیان دانیە و دەخوازێ سعودیە بشاندنە هێزن لەشکەری بۆ سووریە و دووبارە ئاباکردنا سووریە ڕازی بکێ. برپرسێکی ئەمریکی پلەبلند ڕاگان کۆپلانین دەست نیشانکردی دەرباری شاندنە هێزین عەربیش بۆ سووریێ کۆلجەی هێزین ئەمریکی بجێ ببن تونەیە. برپرسێکی ئەمریکی بەحسا پلانên welatên xwe derbarê çûna hêzên عەربیش بۆ Sûriyê kir û ragihand got tu planên amadekirî derbarê şandina van hêzan lê cem wan nîne. Ajansa Reuters li ser zarê berpirsekî pilebilind di Wezareta Derveya Amerîka de ragihand got Amerîka tu plan li cemûyê nîne ji bo bicihkirina hêzên Erebî li cihê hêzên Amerîkî li Sûriyê û eşkere kir got Amerîka tu demeke destnîşankirî ji bo vekşandina hêzên xwe ji Sûriyê destnîşan nekiriye. Berpirsên avborî her wiha tekez kir got Amerîka heta demeke dirêj di Sûriyê de namîne. Lê li beramberî wê tu demên destnîşankirî jî ji bo vekşandina hêzên wê ji Sûriyê nîne. Berpirsên avborî serbar kir û got Serokê Amerîka Donald Trump biryar da got planekê danin ji bo vekşandina hêzên xwe ji Sûriyê. Lê eger heye piştî seredana Wezîrê Derveyê Amerîka Mike Pompeo ji bo deverê di heftiya bê de ew planên Amerîkî werin eşkerekirin. Ev gotinin berpirsên Amerîkî tên di demekê de got hindek jêderên Amerîkî behsa wêyekê kirin got Amerîka dixwaze Siûdiyê razî bike ji bo şandina hêzên Erebî ji bo Sûriyê. Got li cihê hêzên Amerîkî werin bicihkirin hevdemî vekşandina hêzên Amerîkî ji Sûriyê. Jêderên navborî her wiha dan zanîn got ramaneke din jî li cem Amerîka heye. Got niha Encûmena Ewlehiya Netewî guftûgû dike ew jî got Siûdiyê be welatekî bi pileya hevpeymaniyekî serekeş NATO re ji dervî wê eger li ser şandina hêzên Erebî ji bo Sûriyê erê kir. روسیا و ئەمریکا ڕەوشا سووریە و شەرێ تەرۆری گرگەشەکردن وەزارەتە بەرەڤانیە رووسیا ئیرۆ ڕاگەاند و سەرۆکی دەستەیە ئەرکانە گشتیە رووسیە جەنەرالێ ئارتێشا رووسیە ڤالێری گێراسیمۆڤ دێ پەیوەندیەکە تەلیفۆنی دە کۆ دە ڕۆژائینێ لەگەل هەفشانی خوا یê ئەمریکی جۆزێف دانفۆرد دە ئەنجام دە ڕەوشا سووریە و ڕوبروبوونا تەرۆری گەنگەشە کرد. ئەژانسا سپوتنیک گوت کۆ وەزارەتە بەرەڤانیە رووسیە di daxuyaniyekê de eşkere kir ku her du aliyan di danûstandinên xwe de nerînên hevbeş derbarî rewşa Sûriyê û ji navbirina terorê bi hev guhertin. Her wiha hejmarek babetên hevbeş ku cihê giringiyê ye li ba her du aliyan gotûbêj kirin li ser giringbûna berdewamiya peywendiyan tekez kirin. هەفەیمانیە نیشتیمانیە ئۆپۆزیسیۆنە سووریە نەڕازیبوونا خوا دەربارەی کوشتنا سڤیلان دە ئێریشن هەفەیمانیە ناودەوڵەتیە لە دژی داعشێ لە دێرا زۆرێ ئەشکەرە کرد. هەفەیمانیە ئۆپۆزیسیۆنە سووریە di daxuyaniyeke fermî de banga vekirina lêkolînek taybet derbarî hemî êrişên hevpeymaniya navdewletî yên ku encama wan de welatiyên sivîl bûne qurbanî kesên berpirs werin sizadan. Ev daxuyanî tê piştî ku 13 sivîl di êrişeka hevpeymaniya navdewletî ya li dijî Daişê li bajarê Eşşe'fe hatin kuştin ku piraniya wan zarok bûn. Piştî dest ji karkêşana Brêt Mcgurt ji erkê xwe wekû şandeyê taybet yê Amerîka ji bo hevpeymaniya navdewletî ya dijî Daişê awpost bo James Jeffrey şandeyê Amerîka ji bo Sûriyê hate spartin. Mcgurt ku ji aliyê serokê berê Barack Obama ve hatibû damizrandin di heman postê de mabû ta 21 heyva 12 ji sala borî ve ku dest ji karkêşa piştî biryara Trump ya vekêşana hêzên Amerîka ji Sûriyê. Nûnerên hevpeymaniya navdewletî dê kongerekî li dar bixe bi mebesta gengeşekirina vekşandina hêzên Amerîkî ji Sûriyê. Îro ajansa Reuters li ser ezarê jêderina diplomasî belav kiriye ku nûnerên hevpeymaniya navdewletî ya dijî rêxistina Daeş
یا ترور و کنگرکی لدار بخه تا کو بریاره وکشاندن هیزن امریکی ج سوریه گوتو بیش بکن هر لگوری اجانسا ناوبوری کو بریاره ایرو او کنگر ده هفته هیواش سباتا في ساله ده لواشنطن ورا لدار خستن دي وزيرين هفتي ونه دولتين هفبيمانيا ناف دولتي تدا باش دار ببن وزير درفي لبناني دبيجا كولاتين عربي برياري لفجر ريجيم اسد بو كوماركا عربي ددن نك ولاتي لبناني جبران باسل وزير درفي لبناني لسر روبلا خوايا تويتر بلاف كر كو بريارا فجر ريجيم اسد بو كومكارا عربي ددست ولاتين عربي ديا وتو بيوندياوي للبناني فانينا للبناني كارا نافميل كاريه جبو فجر ريجيم اسد بك هر وها باسل گوجی کو دورخستنا رژیم اسد جو کمکار عربی شاشیتی او پیوسته سوریه وگره هم بیزا کمکار عربی ده. روزنامه که عربی اشکره کرد که کمکار عربی راضی بونا لسر وگره رژیم اسد و راضی بونه نیشان بده. روزنامه الاهرام العربی لسر ازاری چند جدره کی بلاف کرد کو گلک جو ولاتین عربی رازینه کو رژیم اسد جارکادن وگره ناف کمکار عربی و صبا یک شمین و نرین هردم ین ولاتین عربی دی کمکار عربی ده و رازیبونه لسر وکرنا پالیوس خانیان لشام پایتخت سوریه نیشان بده. بریا دمکی ولات امارات و بحرین پالیوس خانین خواه جارکادن لسوریه وکرین و عمر البشیر سروک سودانی سردانا رژیم اسد کرد. بريارة سروك موريتانيا جي ددا ما بيدا سردانا بشار الأسد بكا بريا بولتنا خوب داوي بكن أمي سرنوچيان لبيرا وبينن شاندك جي سركردايتيا انجمن اجتماعية كردي لسوريا گهشت هريما كردستاني و بریاره به سرک بارزانی را بجوه. کنکیا سر به پیده و راگهاند که پیده و گردین سیاسی سر بس ورن بردان و اوفیسین پارتین سیاسی جی و ورنه وکرین. دکتور عبدالحکیم بشار اندام پولیت بیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا گوت که کنکی بشک جه پککیه. پیده راگهاند که او آمادن به هر نرخکی به لگل رژیم اسد ریک بکوین. بالیکاریات تیم آرکه بولتن هاته پیشکش کرن هر شاد و بخت وربن.